अहानबदा था तरागा मपन हेलक्लब इरांग असिदा खुलाई पाइब कुकी लालौबुसिंग मिसिंग यामजदब अपिको फुरुपसिंग लेप्तना सथरकपा कियन खंगनबगी मनुंगसना कोम फुरुप की खुंजा सिंग कियलगा फौ खोंगले फौ थिलुब खुंजा तरासु तमथिन फुरुगा थादोरकले हेरि हाइरिबसी कोम ट्राइब ऑर्गेनाइजेशन बैली ने थादोरकपा सिरोल अमगी मतुंगिना खुंजा सिंग फुरुपगी थवंग अदु हौकिबि युमसकैसन नुमिता सगांगी दंपि विलेज थोकिबने KLA कुकी लिबरेशन आर्मी ओइगनी हाइबा कुकी मिलिटेंट्स न मरा लेजदब कोंगी मी तराबु अटपि नैबिरगा तमथिन फुरकपगी थवंग अदुबु कोम ट्राइब ऑर्गेनाइजेशन बैली ने यानिंग दहरि कोंगी खुंजा तराबु दंपि कुकी विलेज त कुकी मिलिटेंट्स न कौरखी मखोइदा फौबुरा अहुम थिलकनब खनखी मदुगी मतुंगिना कोमगी खुंजा तरा अदु उपाय लेतबदगी हौखिबि युमसकैसन नुमिता फौसिंग अदु पुरगा दंपि कुकी खुलदु सखी मखोइना मफम अदु यौबु मतमना कुकी मिलिटेंट अदुना कोम खुंजा सिंग अदुबु तमथिना फुजैबगा लोइना करिगुंबा मरि लेनाबा अथॉरिटीदा पाउ पिरगदि हेना खुदोंथिबा नंगनि हाना सुकियालखि असिगुंबा कुकी मिलिटेंट्स न सथरखिबा थवंग अदु मियोइबा मोइना तौरोइदबा मसुम अवांगबा तक्ता कंडेम तौनिंगाइनि अदुगा एरिया सिदा कुकी मिलिटेंट्स सिंगना अथॉरिटी सिंगबु अकीबा मत याउदना मखोइना आइन यादव थबक थरम क्या मसु तोइने सथबुइ मरम अदुना असिगुमा थौदो असिदा सेनरिबा कुकी मिलिटेंट्स सिंग खुदक्ता यंगसिनबगा लोइना मखोइदा सब एक्शन लौखत्पियो हाइना स्टेट गवर्नमेंट अमसुम सिक्योरिटी एडवाइजर हाइजबगा लोइना मखाताना असिगुमा थवोंग सिंग सथरकपा मतमदा कोम फुरुपना लाइन लौरुइ हाइना KTOB की असिस्टेंट सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी टी तोरंगम पाकोंगी सिरोल सिन मखाताना सुफुंगदोरकली अमरोमदना कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी की स्पोकपर्सन लुन केबगेन फोंगदोरपो वफम खर मैम थमजगी मणिपुर गवर्नमेंट मिसंग मिखाई नाइबा मसुम युमफम याउदब थबकसिंग लौखटपासिना कुकी सिंग हेना मपांगल हापी हेना कांगपोकपीद बेस तौबा कोटुगी स्पोकपर्सन लुन केबगेन फोंगदोखरे हाइदि हाइरिबसी मणिपुर गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट हांगदोकलगनी हाइना लाउथोखरबा मतुना कुकी जौना सदाउन लाउथोखरबा मतुना मणिपुर गवर्नमेंट की थौरांग अदु हौजु फाबि गोइना मापुंग फादबा मोइरि गवर्नमेंट लाउथोखिबा थबा असिगा मरि लेना अथिंग पीनबा कुकी सिंगना कांगपोकपीगी गमगी फाइद लंबी थिंगबगी थबक सथबगा लोइना पब्लिक ट्रांसपोर्ट की थबक अदु मापुंग फाना माइ पखनखिद्रि मसिगी मताना कोटुगी स्पोकपर्सन लुन किबगेन हाइ मणिपुर उंखटनबा हेंगलक्लिबा सिना कुकी सिंग अचौबा पांगल अमा हापकली मसिगी अचौबा मरमदि गवर्नमेंट की मिसंग मिखाई नाइबा मदि युमफम याउदबा थवंग सिंगने हाइनसु पाउसदा मखातानासु फोंगदोरकली मणिपुर टॉप चैनल की मैकैदगी मरुइबी ई पाउसिंग म्याम थमजगी अहानबदा आर्मी कैम द फावो मिसा मांगसिलकपन हिंगबद किनिंगाई ओइदे लौरेंबम रामेश्वर आर्मी कैम द फावो मिसा मांगसिलकपन मिसा म्याम हिंगबद किनिंगाई ओइदे ताकपनि हाइना कैराव केंद्र की MLA लौरेंबम रामेश्वर नुंगनांगबा फोंगदोरकली वाफम सिंग सी कैम गैद लैबा इबुदौ मोंग्याम्बा अमदि इबुदौ खागेम्बा मसागी लैबुंग पांथोखिबा पोइनु थागी सकलोन कटपगी थौरम द फोंगदोखिबनि थौरम अदुर सरुक यारुदना MLA रमेशोन हाय लैमखोंग द लैबा आर्मी के मनुंगदा सिनमी लैश्रम कमल बाबू मांगकिबा सिमक लैबुथिबनि येलो फुरुप अमदि मणिपुर की सक्तम कन्ननबु होनबदा लमदम सिदा पानकिबा निंगथौ खागेम्बगी मतमदा लैरंबा लैंगाकलोन अमदि खुनाइलोन अमुक हंजिननबा मिपुंग खुदिमंग अमत ओइना पुनसिंदुना येकनबा खुदिमक थेंगनमिनबगी मतम ओइदे हैना मांगना फोंदोखि कैराव AC की मतंगना पल्लदुना MLA रमेशोन हाय मणिपुर की मरुएबा लेफमलेन सिंगी मनुंगदे AC असिदा मतिक मयाई सेनबा लेफमलेन क्या लैरि AC की मनुंग चनबा वाइथौ सिंगदा लैबा फुनाल निंगथौ क्या लैबिगी लेफमलेन कैरावगी अवा सिंगदा लैबा नुंगखोंग नुंगनावबिगी सुरुंग अमदि लिलोंगदा लैरिबा इम्फाल तुरेल अमदि तोरेल इरेल तुरेल की इतिन फमना सिंगबा सिंग असि पुवारी के सगोन अदुनु लाक्लबा ततना थाना बियादबा खुबम सिंग हाइना मांगना फोंदोखि थौरम अदुरु सरुक याखिबा इबुदौ खागेम्बा मसा लाई कमिटी की प्रेसिडेंट सनम गंदारासना हाय इपाइपुगी हक्तकी कुम अमगी पोइनु थाना लाक्पदा इबुदौ अनिगी सकलोन कटपगी थौरम पांथोक्तुना लाक्पगु ngasi क्यामगै मियामना थौरम असि पांथोकपनि इबुदौ मोंग्याम्बना कंगलादा फमदुना मणिपुर की निंगथौ ओइना सही 35 पानखिबा मदि इबुदौ खागेम्बा सही 35 निंगथौ ओइना पानखिबा मतमदु ओइरंबा मणिपुर की मतिक मयायदु अमुहना हंजिननबु होनबा मतम होरि मणिपुर की पुवारी अचौब फिदा कलम निंगथौनी सिगी हक्तक्ता मणिपुर सनरंबा लैंगाकलोन खुनाइलोन मतिक मथौना अमदि लाइनिंग लाइसोन की कांगलोन सिंग खांगमिनबा मतम होरि ngasi मणिपुर खुनाइद मिटोप सिंगना सिंगनरगलिबसि थेंगनसि हायरबदि निंगथौनी असिन अपुनबा मणिपुर की ngamkhai amagi damakta lawramba thaudang tung ina satminasi haina phongdoki
ngasi thauram adugi manungchana Manipur palam khiba ningthau mongyam bamadi ningthau khagembagi matangda state ki thakta seminar ama pangthokhiba loinana kyamgai khunja singoi ba mifam amasu pangthoktuna lakaduriba anauba sayesida khul singi oina pangthokadaba thaurang thausil singi matangda khananaina khianasu pausda makhatari Maraktana, Paunukol Pauxi editorial member Tamzagi, Lengang Taubu Tauge Hyderabadi Karisu Latabani. Hausu Manipur Tukli Iranga Sikara, Patharabo, Tauramba do Amuk Kankalaki, Masina Maram Oinamiam Kamtiana Wanari, Iranga Sikimatana Mezuram Gimikal Gamari Lena, Myanmar Gingam Kainak Ladiba. Tipada Sataba election campaign, the Union Defense Minister Rasnana Fundokiba, Mitayam Kuki Gimarakta, Puna Paminaduna Wari Sanaduna, Iranga solution of Apple Toki. Union Defense Minister Rasnana Apilama Thadorakle Visi Canada Apil Tauribano Habisi, Samam Navamapui. Housing Tuklipa Manipur Irangas India Lengak Tan Badabini, Adubu WS Kuki Kulai Pibisina, India Lengak Tan Borabasu. Kuki Kulai Pibising a Sinati Mite Miam the Noi Caption Ba, Bomb Nasing but Shishanaduna, on a Tainana Landari. Kuki Singilan, a Sibu, Mite Iresa Sing Namakoi digging up to Pungatani. Masina Maramoiduna, Kuki militant singer Mite Lana Matinari, Tingnari Balana Sina Maramoiduna, Tamoy Shokpa, Missimina Kya, Pokre. Toklibi Irangsida, Istet Lengak, Lane Center Lengana, Karisu Togon Mangamdana Tamli, Istet Lengana Taugi Kalabadi, Taubi Avakia later Vanati. Istet Lengana House Irang Lengak Sibu Pai Yoriba, Minister Aniyauna, MLA Nipana Manasu Lengak Siki Mayokta, Lan Hobu Yoribani, Makogi Matak Lenga Asina Asukuiraba, Tataruk Phuraga Pauba, Minister Aniyamadi MLA Nipan Gimatak Lokat Pamtoko, Ain Gueva Tava Amat Lokatri. Masi center na ating ba masoy na lerangani Thokliba Manipur gi irang asida Prime Minister wa Mr. Amata Haidri kuirabagi tungna Union Defense Minister na di wapam kra fongdorakli aduba hausi Manipur sakliba mayesi nongmagi hengalakpana kadi oirakadagi haibadu kanana sohaiba ngamdri irang asinem thanbada center legana tawbu tawge hairabadi kari su leitabani aduba kuki mitai hatok nahalaga sanari balila si karino hangnari asumna sumtaw tarabadi irangsi kamdaw bhaiba Paunikol Pauxik editorials mayam da marakthana thamjari atopa pawmadana Seminister Lusing State Level Committee CM Kibada Waman Apian Fungdorakli Manipuri Lol Mitay Lol be India ki classical language Salana Lokat Payava Tabak Sing Lokana Minister Nang Thoman Berena Lusing Ba State Level Committee CM Kibabu Wakalon Manaba Apunba Wama Kanglay Pakna Taram Opagaloina Tagat Fungdorakli Wamagi Secretary Publicity Lamdamba Salam Thadorak Sirulaman Hai Hayin Kongbal Upong Yumpam the Liba Lining Tau Sanami Temple Bota Ngarang Wamagi Advisor Namoism Tomban Thoramapu Oidana Pangtokiva Mipamaman Minister Lusingba State Levels Committee CM Liana Tasigi Anida Art and Culture Department Gi Commissioner na Sirol Amatolokiva Dubu Taram Opagaloina Apian Bapungtoki Manipur gi lal mitai lol India gi class ke language ta salana na atuba matamda criteria suraba document sing art and culture department atuba matamda mari lenaba authority da thagadabani art and culture department gi makhari state level committee ama CM laga mai pakna honagadabani hainasu wamana takshinduna lakibani maramsna haujikti minister na lusingba state level committee CM labana committee asina atuba matamda criteria suraba document sing mari lenaba sing da thabi wairi Amaramda, Wamagi Secretary General Oramba, Takaba, Mitei Masagi Asin Mamana, Secretary Gipam Tadunaba, Pirakusiro Lama, Mipamadano Kumna Kanaraba Matunda, Ayaba Pikre, Amadi, Hangduna Liba Secretary General Gipamasi, Ningthozam, Debesor Mitei Napubamadi, Publicity Secretary na Lamdamba, Salam Napuba Nasu, Mipamna Ayaba Pikre. Atopa Paumana, Sing the Gisian Tarakpa, Singum Ifut. Samagi manung Yankay di Mangkre Brajakumar Conclave on Climate Resilience Spring Research Practice and Policy Habi Hiramda Nomigoeba Kananainavigi Thoramama North EOC the Labor Classic Hotel Pangtokre Conclave adu Pangtokpagi Matangda Directorate of Environment and Climate Science ki Director T Brajakumar Hai Manipur gi Sing the Gisian Tarakpa Singzum Ifut asi Mapam Samagi manung Yankay di Mangkre Habi report lairi Sing the gi Satharakpa Singzum Ifut asina Tampaki Mapam Sing the Lady Bamuation Seasonary Isingasi Piribani Environment Science ki Ahongba Lakpada
Singjum ifut asinasu asobu impact ama piribani masina maram oiduna sahi mangagi mamangdigi mari lainana department amadi stakeholders singda puna akan mathabak lokhatuna lakli hadaki lakliba senba se asida tungan mafam tarad ifut singa si semganaba panam tamli masigidama aikoina research ama ningthina tawduna ifut singa si mauksa gum lehanaba honabagi matangda marik sumu report ama puthokduna lengak to pisin gani masigidama tungan ba akhang ahai sing yauduna ngasi khana nainabagi thoram si pangthokpani haina makna makhata na phongdoki ngasi khana nainabaduna Manipur University PhD Agriculture Horticulture NIT Manipur Nagaland Meghalaya digi lakpa akhang ahi kyasu saruk yakhi amaromnana Senapati da tharamba poppy hantatkre Manipur government lokolakpa war on drug campaign gi manungsana Senapati district ki Makuilongdi forest area da saron lam acre 8.6 rom tharamba poppy pambi singyan tuna mangankre se minister nong thomam berena maki official ex thadorakle worolamada Senapati gi SDPO na lusingba Senapati district police personnel sing Senapati forest department ki official sing amadi executive magistrate jauna puna satakiba operation amada Senapati police station ki manungsanba Makuilongdi forest area da lam acre 8.6 rom da tharamba poppy pambi sing yan thatuna mangankre ain kaina tharamba yamlaba poppy pambi sing mai pang yan thatpada saruk yakiba khuding makpu se minister na thagaladuna aikhoi gi khunai si drug gi free uhenba nena tana lehenba khunai ama ohenba amadi aikoi gi mahausagi phibam kai hendana thamba haiba lengaki commitment adumak handak satakiba operation sida mayek singna tak laina su se minister na phongdorakli yanthat kiba poppy pambi sing adu lai sat pa horaklaba matamni masigi matang na Senapati police station na case ma lokhat paga loina thigatpegi thabak haukhre haina su se minister nongthomam birena phongdorakli amaromdana all India protest Haryana amadi Punjab ki RPIA na sawatkri Mr. Miam Tamthina Hatpa Kuki theories in India ki muthatlu amadi makhoibu sokatpa Kuki MLA tara disqualify tawgadabani haiba pannam galoinana December 9 New Delhi gi Jantar Mantar sa thagadoriba All India protest the Republican Party of India RP Athawale Haryana amadi Punjab na mapung phana sakotkani haina phongtokre RP Athawale Haryana state ki president Rabi Kogoli na phongdorakpada sahi ani fajilaglaba Manipur gi kangluk irang asina maram moiraga mitai singna satharibu ot naibigi thawong asibu yaningdaba phongdoktuna New Delhi da sathagadoribu All India protest asida saruk yagani Manipur bu asumna mai saklaga yengduna lairoi Haryana pumbana Manipur gi damak lepkani harakli loinana RP Athawale Punjab ki lusingba Kulwan Singhan hai Manipur miyam gi damak khongjang asida Punjab ki mekedi gi mapung phan sagotkani hairaklenasu pawsida makhatari Loshilakpoina to papamana mayumda hanjil handrabadi IDP sing sidriba phawba sarai henbagi khongjang sangsindauri lanjena dun relief camp sing the lady in internally displaced person IDP sing atuba matamda lenga na masa gi mayumda hanjin hanana ba thawang na khotrabadi sidriba phawba sarai henbagi khongjang sangsilagan hari Kaksing district ki Kaksing Khunawda leiba KBM English school da hangbo relief camp da sangjapam lawduna leiba Sherau Napat Tangjeng haluptagi lanjenar khiba inmate singna ngasi school asigi gate ta ngasi wakat mi pham duna athuba matamda makhoi bu masa gi mayumda hanjinana bangam halu haina demand tawduna khongjang sangsingkhre wakat mi pham adura saruk yakhiba singna lengana athuba matamda lanjena duna relief camp na leiriba miyoi sing masa gi mayumda hanjin handrabadi sidriba phawba sara hienbagi khongjang sangsilagan haina phongdorakli relief camp asida sangjapam lawduna leirakpa sahi ani fazilakadore hipnaba mompak pasilakli lengana piriba seng hawai saraga leiba pamdri maramsin atuba matamda makhoibe mayumda hanjinanaba thabak lokhatpiu karigumba waphamasi lengana thawoidaba tarabadi sara henduna sibigi khongjang sangsingani haikenasu pawsida makhatana phongdokli khongjang aduna khusem gi lan pamde lengana sariba matam kharagi yumda aikhoi leiba pamdri India lenga ki thausul yaningde aikhoi iromdom lepsaragi aikhoi amat oina punsinba matam hoire relief camp da leidiba sing masa gi yumda hanjin hanbiu haiba kholauk singlaw khen su paus da makhatana su phongdorakli adu tentan asumna mayamna thamjaram ge duga haujik oina di mayam paus matang ase du sinjarage masum mayam pun anoba update ngamina sena channel sigi makedi gi mayang infamda makhatana thamjari mayam pun anoba update ngamina se